Rwanda wants to become a high-income economy by the year 2050. And to power that transformation, Kigali is turning directly to nuclear energy. But the nation helping Rwanda build that future is not in the West. It's Vladimir Putin's Russia. Makuruki bakunzi bacu, uyu munsi rwose turimo kwandika amateka mashya mu bubanyi n'amahanga bw'u Rwanda. Tekereza ko uhagaze hagati y'intare ebyiri zirwanira ishyamba ukamenya kuzikoresha zombi kugira ngo wubake ubwami bwawe ushaka. Mu masaha make ashize, ubwo ndavuga ku mugoroba ku munsi w'ejo, nabagejejeho inkuru y'uko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zinjiye mu buryo bukomeye mu rwego rw'ingufu za nucleaire mu Rwanda. Twese twibwiraga ko Washington yatsinze Uburusiya igatwara isoko ry'u Rwanda, ariko nimufata kuka. Mukanya kashize gusa inkuru y'incamugongo ku burengerazuba ikubise itunguranye. Uburusiya bwa Vladimir Putin bwerekanye ko butaryamye, bwemiza amasezerano ntakuka yo kubaka uruganda rwa mbere rwa nucleaire mu Rwanda. Uyu ni umukino wa geopolitique udasanzwe, kandi u Rwanda ruri kuwukina mu buryo bw'abahanga bakomeye cyane ku isi. Mutega amatwi tubisesengure neza mu buryo bwimbitse. Reka tubanze dusubiza amaso inyuma gato ku byo twabagejejeho ku mugoroba ku munsi w'ejo ku wa kabiri tariki 19 Gicurasi 2026. Twababwiye ko ambasade ya Amerika mu Rwanda yasohoye itangazo ryamenyeshaga isi yose iby'amasezerano akomeye yiswe NCMOU, cyangwa Memorandum of Understanding Concerning Strategic Civil Nuclear Cooperation. Aya ni amasezerano y'ubufatanye mu bya nucleaire hagamijwe iterambere ry'abaturage no kubungabunga amahoro. Aya masezerano yasinywe n'abantu bakomeye. Madame Lene Sondamane waruhagarariye Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu ishami rishinzwe gukumira ikwirakwizwa ry'intwaro za nucleaire za atomic bombe, ngira ngo murabyumva, ndetse na Dr. Yusta Kayitesi, Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'u Rwanda. Icyo gihe twabwiye n'ukuntu ikigo cy'abanyamerika Holtec International nacyo cyasinye amasezerano n'ikigo cy'u Rwanda gishinzwe ingufu za atome RAEB kugira ngo bazane ikoranabuhanga rya SMR 300. Iki gihe rero abasesenguzi benshi bari batangiye kwandika ko Amerika yaba yigaruje icyubahiro cyayo, ikabije gukura u Rwanda mu maboko y'Uburusiya kugira ngo yerekane ko iki cy'iterambere ry'ingufu zizewe kandi zifite umutekano mu karere. Amerika yasaga nk'ishaka kwerekana ko inyotewe n'isoko rya Afurika, cyane cyane yigaruriye icyizere cy'u Rwanda. Twibwiraga ko inkuru irangiye gutyo, ariko rero wa mugani w'Abanyarwanda ngo wirukana umugabo ukamumara ubwoba. Inkuru nshya ivuye mu bitangazamakuru mpuzamahanga mu minota mike ishize yerekanye ko Uburusiya butigeze businzira na gato. Amakuru mashya kuko inkuru y'Uburusiya igiye hanze mu kanya kashize nyuma y'itangazo rya Amerika yemeza ko ikigo cya leta y'Uburusiya cy'igihangange mu bya nucleaire kizwi nka Rosatom cyamaze kunoza no gushyira akadomo ku masezerano ya Amerika, ndetse kikiyemeza kubaka uruganda rwa mbere rwa nucleaire mu Rwanda. Ibivuze iki? Bivuze ko uwo mushinga w'Uburusiya udapfuye, ntabwo ari ibintu byabaye mu ijoro rimwe kubera uburakari. Niba mwibuka neza, uyu mushinga umaze hafi imyaka utegurwa mu ibanga no mu bwitonzi kuva mu mwaka wa 2018 ubwo hasinywaga amasezerano yibanze mu murwa mukuru w'Uburusiya Moscow. Ibihugu byombi byakomeje kubaka urufatiro rukomeye cyane. Bateguye amategeko arengera uwo mushinga, bategura inzego za tekinike, ndetse bohereza n'abanyeshuri b'Abanyarwanda bajya kwiga iby'ingufu za atome iwabo. Uyu mushinga w'Uburusiya uzibanda cyane ku ikoranabuhanga ry'utuganda cyangwa uruganda ruto, niba ariko twabivuga mu Kinyarwanda cyiza, uruganda ruto rwa nucleaire ruzwi nka SMRS cyangwa Small Modular Reactors. Biteganyijwe ko uru ruganda rw'Abarusiya ruzatangira gutanga umuriro hagati y'umwaka wa 2030 n'2032. Ariko reka mubwire igitangaje kurushaho muri aya masezerano mashya y'Uburusiya twabonye uyu munsi. Ntabwo bizaba ari ugutanga amashanyarazi gusa, aya masezerano yabo akubiyemo no kubaka ikigo cy'ubushakashatsi mu bya siyansi.
kizafasha cyane urwego rw'ubuvuzi bw'u Rwanda mu buryo bugaragara. Iki kigo kizaba gifite ubushobozi bwo kuvura indwara za kanseri hifashishijwe ubuvuzi bwa nucleaire bugezweho, gukora ubushakashatsi mu by'ubuvuzi bwimbitse ndetse no guteza imbere ubuhinzi hifashishijwe ingufu za atome. Ibi ni ibintu birenze kure cyane gucana amatara gusa. Ariko se tugarutse ku busesenguzi, ingaruka z'ubufatanye n'Uburusiya ni izihe? Icyo amasezerano mashya atandukaniyeho n'ayandi mashoramari yose nuko arema ukwishingikiriza gukomeye cyane ku Rwanda ku Burusiya. Nk'uko naribonye zibivuga, uruganda rwa nucleaire ntabwo ari igicuruzwa ugura mu iduka ngo urangizanye n'ugurishije uhite witahira. Oya, ni umubano w'ingamba uzahuza ibihugu byombi mu biragano byinshi, kuva ku gutanga ibitoro bya uranium byo gukoresha uruganda kugira ngo rutange umuriro, gukora isuku idasanzwe n'isana ry'ibyuma birugize, kugera ku mahugurwa y'abakozi ba buri munsi, byose bizaguma mu maboko y'inzobere za Rosatom. Uku kwishingikiriza rero gushobora kuzageza u Rwanda n'Uburusiya ku bihugu by'abavandimwe mu myaka 50 kugeza kuri 80 iri imbere. Kuri leta y'u Rwanda ho rero imibare irasobanutse kandi iroroshye cyane kumva. U Rwanda ni igihugu kidakora ku nyanja, icyo bita landlocked nation. Mu myaka yashize kugeza n'ubu rwari rwishingikirije cyane ku ngufu z'amazi, hydropower ndetse na gaz metane yo mu kiyaga cya Kivu. Ariko twese tuzi intumbero y'u Rwanda yo kuba igihugu gifite ubukungu bwo mu rwego rwo hejuru, ibyo twita high income economy, nibura mu mwaka wa 2050. Kugira ngo ube igihugu cy'ikoranabuhanga, ufite amadata centers manini abika amakuru y'isi yose, ugire inganda ziremereye n'ikoranabuhanga rya AI, ukeneye amashanyarazi menshi cyane kandi adashobora gucika rimwe na rimwe. Ingufu z'amazi gusa ntabwo zishobora guhaza izi ntego zihambaye. Ingufu za nucleaire nizo zonyine zizatanga umuriro uhagije uzazamura iterambere rya digitale ry'u Rwanda. Kuki rero u Rwanda ruri kwiyegereza Uburusiya cyane mu gihe rubona Amerika nayo ishyize imbaraga mu isoko ryayo? Nk'uko twabibonye mu nkuru twabagejeho ku mugoroba w'ejo, hano niho inkuru iryoshye, ikaba ari nayo yerekana ubuhanga bwa diplomasi ya Kigali. Rosatom ku Burusiya bwa Putin ntabwo ari ikigo cy'ubucuruzi gusa, ni intwari ikomeye ya geopolitike. Bitandukanye n'abacancuro ba Wagner bigenga kandi bahindagurika, Rosatom ni ikigo cya leta ikomeye gikorera ku rwego rw'isi. Uburusiya ubu bufite imishinga igera kuri 30 mu bihugu 16 bya Afurika binyuze muri Rosatom. Umugabane wose ubu urimo ibirango by'Uburusiya. Ibi byose biri kuba rero ntabwo ari impanuka. U Rwanda ruri gukoresha ubwumvikane buke rwagiranye n'ibihugu byo mu burengerazuba bw'isi gushaka inyungu zarwo. Yirago murabyibuka neza ubwo Perezida Paul Kagame yabwiraga abo muri White House ko nibeshya bagafatira u Rwanda ibihano bashobora kuzahura n'ibibazo, ko u Rwanda ruzahindura imikorere cyangwa ruzahita rutera icyizere Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Rero byose bifite imizi ku makimbirane y'umutekano muke mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Impuguke zerekana ko mu myaka yashize, cyane cyane kuri iyo ngoma ya Perezida Donald Trump, Amerika ikomeje gushyigikira cyane Kinshasa yirengagije ibibazo bya politike bihari. Impamvu nyamukuru y'ubu bushuti bushya hagati ya Washington na Kinshasa ntabwo ari impuhwe, ahubwo ni amabuye y'agaciro akenewe cyane ku rwego rw'isi. Ubu harimo nka za batiri, umuringa na lithium bikenewe cyane mu kwimukira ku ngufu zisukuye no gukora za batiri z'imodoka, z'amashanyarazi ndetse n'amatelefone. Kugira ngo Washington rero irinde uwo mubano w'agaciro wa Kinshasa ngo itabura ayo mabuye, yafatiye u Rwanda ibihano inarushinja kugira uruhare mu bibazo by'umutekano muke mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo byazahajwe n'intambara. Kigali rero ikaba yarasubije ubushotoranyi bwo burengerazuba mu buryo bukomeye. Yabigenje rero yasubije yagura ubufatanye bwayo bwa gisirikare n'ubukungu n'ibindi bihugu biri mu Burusiya.
u Rwanda rwakunze gushinja ibihugu by'iburengerazuba kurufatira ibihano bitumvikana ndetse no kuza kwigisha abanyafurika amatwara batazi n'umuco udashoboka ku banyafurika. Nyine abanyafurika bafite uburyo babayeho, ntabwo aribo bagomba kuza kubigisha izo demokarasi. Nk'uko Perezida Paul Kagame aherutse kubivuga mu ijambo rikomeye yavugiye i Kigali mu nama nkuru yo kumurika cyangwa kwiga mu buryo bushya ibijyanye n'ingufu za nucleaire, yagize ati ibyo bihugu by'ububasha mbona biza hano bikigisha abantu kuri demokarasi, ku burenganzira bwa muntu, kandi babikora bakoresheje ukuboko kumwe mu gihe ukundi kuboko guhita kwiba cyangwa gutwara ibintu byose abaturage batunze. Ubu ni ubutumwa bukomeye cyane bwerekana ko u Rwanda rurambiwe kubwirwa icyo rugomba gukora. Mu buryo butandukanye na Amerika, Uburusiya bwo buzanye ibikorwa remezo, ndavuga ibikorwa remezo by'ikoranabuhanga ryo mu rwego rwo hejuru, nta mananiza ashingiye kuri politike cyangwa amategeko ajyanye n'iby'uburenganzira bwa muntu bahatira ibihugu bya Afurika ibyo bintu. Nk'uko tubikesha ikinyamakuru gikomeye ku rwego rw'isi Fast Post Africa, aho cyaganiye na Olivier Jean-Patrick Nduhungirehe. Olivier Nduhungirehe akaba yavuze ko Uburusiya butaza guhatira u Rwanda indangagaciro z'umuco wabo, ahubwo buzana imishinga ifatika ifite ibisubizo ndetse hagaragaramo no kubahana. Uku kubahana rero nicyo kintu Kigali yashyize imbere kuruta ibindi byose. Rero banyarwanda, nshuti mukurikirana inkuru zacu ndetse n'iy'uyu munsi, uyu munsi tubonye ishusho y'uko isi igiye kuyoborwa mu myaka iri imbere n'ubuhanga budasanzwe bwa leta y'u Rwanda. Nimugoroba ku munsi w'ejo nababwiye iby'amasezerano ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Holtec bashaka kubaka SMR 300 mu Rwanda kugira ngo batsinsure Uburusiya bwagendaga bwigarurira isoko. Byasaga nkaho Amerika itahukanye intsinzi, ariko ubu nk'uko tumaze kubibabwira mu makuru ashyushye muri iyi nkuru, Uburusiya binyuze muri Rosatom nabo bahise bashyira umukono ku masezerano ya burundu yo kubaka uruganda rwa mbere mu Rwanda ndetse n'ikigo cy'ubushakashatsi bw'ubuvuzi bwa kanseri. Ibi bivuze iki ku Rwanda? Bivuze ko u Rwanda rutari gutoranya uruhande rumwe cyangwa ngo rube imbata y'igihugu kimwe. U Rwanda ruri gukina diplomasi yo ku rwego rwo hejuru cyane idasanzwe iboneka ku mugabane wa Afurika. Leta y'u Rwanda ifashe ibihangange bibiri by'isi, Amerika n'Uburusiya, ibishyize mu kibuga kimwe mu gihugu imbere, ibwira abayobozi babyo iti murashaka isoko ryacu, murashaka gukoma mu nkokora uwo muhanganye, ngaho nimuzane ibyiza byanyu bihendutse, mutange tekinoloji nziza yubaka igihugu cyacu aho kuzana gusa amasomo y'uburenganzira bwa muntu. Noneho turabakira mwembi muhangane ku isoko ryacu. Ubu ntabwo kikiri igihe cy'ubukoroni aho igihugu gitegekwa uwo bakorana cyangwa gikurikira buhumyi politike y'uburengerazuba. Ubu ni igihe cya tekinoloji ishingiye ku nyungu z'abanyagihugu no kugenga ubwigenge bwuzuye. Vladimir Putin rero yashoboye kwinjiza ikoranabuhanga rye mu gihugu kigenda kiba igicumbi cy'ikoranabuhanga muri Afurika y'Iburasirazuba akoresheje amakimbirane ya Kigali na Washington. Ariko kandi na Washington uyu munsi yabonye ko idashobora kwicara igashyira ibihano gusa, ahubwo yasanze ari ngombwa kumanuka igasinyana n'u Rwanda imishinga y'ingufu ibishaka cyangwa itabishaka. Ni umukino utangaje kandi w'abanyabwenge, ni inkuru idasanzwe kandi tuzakomeza kubakurikiranira umunsi ku munsi. Ibi nibyo bita kugira ubwenge nyabwo mu bya diplomasi ireba iterambere ry'abaturage bayo. Murakoze cyane kubana natwe, mukomeze kugubwa neza. Turaza gukomeza kubagezaho uko imishinga y'ingufu za nucleaire iva ku mpande zombi ikomeza gushyirwa mu bikorwa. Ndabakunda cyane, muri abagaciro.